So guys, tabung pakai kisah barang aku naik. Kisah mic test kanya bagi kita mau Premiere Pro dah ya nih jadi mic total headset. Aja mic jadi distorted mic no. So, ang tunggu kado tabung kado. Nam terlama nunggu untuk na. Kita orang kemudian sama mau tahu bahasa sama dia. Bantu kan? Maybe karena aplikasi kemana tahu ke jam kanan Windows nomor mana kemana? Terus kami ada yang aku nak bantu mainnya. Ang pangarap ha, especially ang mic baru sini nak bisa problem itu. Apa kata lebih dulu? Ang saya tuakan tertung mana lagi? Yang orang negara di dekat semua itu. Yang ini hanya mana itu, kalau hanya itu total apa sih tu? Nunggu sudah yang mana orangnya lah. Sudah tak mana? Sudah tak. Sudah dia tak itu dulu ya. Antara perhatian kan, itu tak kan? Rumah sudah dengan terbaik. ये कैमरा कथा पे कि हम तो जो माइनस सिंगल करिया आराम भाई हम बताओ कि मैं कटल फैसा ये मैं कटल फैसा से ओ जो नॉट तो नॉन थे ना तो वो इधर खाइनो ने हम मिली भी तो मैं ले मिस मिली आ बक्सा का हम लोग से